Believe baro gi para samla bat khatame ya gi kon samla ki badang apply na ko bantai kini gi post ki balai hapo ki ingda hapo kari India ga jungi bat kumjuru hapo state Meghalaya dilemata yole se pimtip kumno ba phin apply namar bale la bun ki no comments ki nga subha batai kumno ban apply online dani ki ong nga subha pan apply lang subha ma nga ndre ka ka bangala tang bangan pentip ko jing pentip shipi bangan hikai pi kumno bu pin apply ndrei kaba kong sane lada pi kwa ban apply nam tai kini ki post so phale sha ki cyber namar ki don ki cyber ha ki shnong bajan ki chong phi ha de subhale sha ki ong ye ki subha pan apply lang nam tai kini ki post me ki kin sayara de wala kataru ngan sa inform la ngan sa yutu yupi hakano ma kapor ndangala don kinong tre ki fabiang ngan sale ya kataru yamantahi ngampat don por naman ngaban tre sakwi kwi kam nalor kani ka jing pentip khubor ke chongai supi de namar kata ngamla ban pen apply pi we map denga ndrei nong pi leishibun ya jing support ki chong pi ban nangyai tre sitom ko mga ong ya gitu bapli ki ba la apply hi kibla persang banle hi lane kibla lech ki cyber ngong pi very good de sitom tre sitom but ngai scam but kermen ba hakwi ke sngi pinyo be ya ki kam ki ba pp ang not ki ba pp trang de hangne ngan pen pi kumno ba pin apply leng ba ka online mood kabade jong ki po sing dak de nganong pi page yang ni ke video na do sedang do manakut what skip kenang ba pinang kenang ba pintip kumno ban apply namar ka jingbatai jong ka ni ka India Post bangi kot ki instruction laong ba chisin ba phi bakla kala reject ba yapi mo chisin ba phi la bakla la reject ba yapi ya nakata ka daw le ba tiak pa tiak wat pen bakla re wat pen bakla namar ba lada pi apply shi apply subu mata pi apply shi sin pi kum bakla le pi kum bakla penang pi le biang pi submit biang de lada yo yo pi art leak application directly kin reject pi nakata ka daw haga jaka ba pinyo pi du no ina mar kata ong pi le ba mo le be shi sin le nga ngala de ban apply ha kini ki por bala dep dengan shupni pi mo ngan shupni pi kenang ba pinang ba kenang ba pintip itu perlok baro kuncohi kumbangala dep ban ong pi pin apply klik lumba ka link ka bang bu ko description box lani ha message pin ke jonga pin lab ha kan ke page GTS online engagement kita klik hanya betul klik here to register or apply klik ini box ke besar kemudian bila ada ben klik tu pe pendui hanya betul candidate login lani ladam pin part register hanya pihak banle ya ka registration new candidate registration kemudian plus bedon klik beriu bedon plus ban register shoy lagi tila da pila ada ban register kam ki form shwa ki ban shu login nang ne candidate login important login instruction enter your registration number in user id and login method use the forgot tila da pi bakla ban register lene dan bu ya ki registration sansin kan login ha shu ena ta kada ngong ki sum ha ban usia mo ha ba pi ya ban le thmai pa den ni ban le itu ya ban ai
Send OTP. Have a send OTP your number kan one message. Have a send OTP your uni number. And next, send OTP. Check. My OTP siya yung phone number. Mo ini address. Wait na lang. Kemudian kata applicant names, date of birth, select gender jung phi, meals or female, jung phi, lani ini jung sorry, ipa lani bayin jung phi, ini jung phi dan ne pro, kita community, what is your community? Select the best. Okay. Complete registration process. Then look at that submit. One but password ada one. A message yung P1 click no iya umiu. Tap no iya PU. Password yung P. Tap user ID. So A lawan slam.
tu ngala dia ban pendaplut ya ID ban password dia ngan login. Baik, tu kelong ni. Dan verify mentah along. Di ha? Sa verify. Din bala yo upin tapi sa verify no. Ke saya new CP hub ban up. Oh, submit your GDS application. Yeah. Ini kedi ban view ya notification ke kan apply kan klik hang ni apply. Itu perlu hadin ba pila dep ban pendap yo ID, password, nata verify yo OTP jung pilung ba mobile number te pi sa continue lani submit te kan lami pi sya kan nika page mo te pin select ang te pin select ang ni Gramin Dak Seva nang ta page kan pin pi ni in progress personal details ang tu ada pendap ni berokot ang tu mo is ngoba nang ta marital status ang ni te sa klik mahim pi marital status nang ta PWD mo nada PD abnormal lani kiba donor recruitment employment nada pila triter nada pin tri tu aino present address nada address jengping tu nada pin code present city ke city hang ni pila ban tho be shillong ru ni state la state di Meghalaya mo present district permanent address nada ketika present address ka kumju bat ka permanent address klik hang ni klik hang tu mo lawan kumju hang ni ro parkot idin kata sa save next idin kata kanwan saka educational qualification pinaban upload ya documents ke jong pi mark sheet nangta post preference kemud ki digitu ki kerteng ki bangal ada ban pin issue pi mo pi kwa ban apply hang no pihak ban pendap nangta din pihak upload ya kadul bat ya ga signature tentang ketahi biang la upload na dong shadong mo ditanggup tohi baik baro ban pin e details ru imat kanom syara tinata kadau te shula be kumto anlong be andre ban upload ya ki documents pade pihak ban pick to in lagumno kam dei ban he than ka size mo dei ban he than ka size Tito, ya mentahi ngan i tanggum tu ngangi scam buat kelas ngutu apa jadi buat kumno register lan ban apply tang lomba ke mobile phone. Bless you.